Мечітте ақырынырақ қыраат қылған жақсы болады. Себеп ана жерде бір намаз оқып жатады. Ал оқып атып сіздің қыраатыңызға өтіп кетті да. Таппай қалды өзім не оқыды. Ушундай болуп кала болбойбу? Ушул адетти биз сакташ керек да. Ошон үчүн уламалар, мурункулар мечитте эч ким жок болсо кыйкырып бер. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Канча кыл. Бирок башкалар намаз окуп атса, акырыныраак. Ага тоскоолдук кылып ал, Аллах менен сүйлөшүп атат. Ал өзүнүн алхамдулилlah кыраатын, кайсы аятты окуп атат, кандай берилип окуп атканда, менин үнүм ага барып аралашып, ага тоскоолдук кылбасын. Адепсиздикке кирет. Ошон үчүн кээде зикирлер бар го, аны дагы кичине акырыныраак кылганга туура келет. Эгерде аркасынан келип намаз окугандар бар да, кечигип калды. Бизден астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Ал бечара аны туруп эки рекет окуш керек эле. Сен астагфируллаң менен мындай болуп кетти. 3 рекет болду. Иә. Эми намаз үйрөнүп аткан тем более ага. Да эки рекет калды эле, канча рекет эсинен да чыгып кетти сени астагфирулла. Ошон үчүн мындайлар өзү акырын айтылыш керек. Мечиттин адебиненчи экинчи адам дайыма ойлоп жүрүш керек да. Өзүң эле ойлой бербей. Да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кээде бир тоодон түшкөн чөлдүктөр, кичине копол адамдар дагы келет эле да. Грубый адамдар. Мамилелери катуу, коорсундай. Анча-мынча эмен түшүнбөгөн, маданиятсызыраак да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошолордун кополдугуна, корустугуна сабыр кылып чыдап түшүнүп, аларды дагы динге алып келгендин ыкмасы менен жумшактык менен алып келет эле. Ушунун мисалдары. Эмне үчүн аларга эскертет эле, что бул дагы фитнеге аралашып калбасын, же качып кетпесин, же болсо динден узап кетпесин, динге мындай көкпеттик кылып Алла Таала каршылык кылып, пайгамбарга каршылык кылып жүрбесин деп, алардын дагы кылган ушундай туура эмес пейилдерине дагы пайгамбар сабырдуулук менен аларды жеңет эле да. Анас разияллаху анху риваят бар. Сахih Бухариде, Sahih Муслимде келет. Машайту ма Расулилла ва алейхи бурд. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жол чыгып бараттык эле. Пайгамбарда ошо чадыры бар эле да, чадырда үстүнө. Жамынчык. Жамынчык деп койго? Жамынчык. Рида, жамынчык ошо. Покровалга окшош. Калың эле бирок. Нажырандык экен, гализил хашия, чекеси кээ бирлер мына жумшак эмес экен да. Калыңыраак экен да мындай. Ал бир ошол чөлдүк бире келди дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга келип, жөнүнө ушу мойнуна катуу тартты да. Тартканда ошол жамынчынын мына чекеси катыгыраак болгондуктан мойнуна ийизи түшүп кетти. Айтат: "Вакот аттара фихи фи унуqi хашатил бурд", ошол түшүп кетти. Катуу тарткан себептен. Анан айтат экен мындай: "Я Мухаммад, эй Мухаммад, мурли минал мали, малиллахи аллади анда". Алланын байлыгы бар го, Алла Таала берген байлыктан. Ошодон бербейсиң мага дейт экен. Пайгамбарыбыз аны карап, фадахика күлүп коет дейт. Эми акыл деңгээли ошосу эмне кылсын. Анан ушу күлүп коет дагы мен. Сум амара лахбиата. Берип койгулачы деп берди. Абу Хурайра радияллаху анхудан кудум ушундай эле келет. Ал да ушундай бир чөлдүк келип пайгамбарыбызга жардам сураган эле. Пайгамбарыбыз берген эле. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Ахсан төлейк, мен сага жакшылык кылдымбы?" десе, ал айтат ал чөлдүк: "Ла, жок, жакшылык кылган жоксуң" дейт. Пайгамбарыбыздан сурап келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканын берди. Анан мен сага мейли, жакшы болду да десе берейт. Жок дейт да. Ушундай адамдар да. Вана ажмалта. Вообще жакшылык кылган жоксуң дейт алып алып кайра. Фагадиба баатыл мусулмандардын кээ бири ачуусу келип кетти. Бул эмне деп атат бул? Пайгамбарыбыз айтты: "Жок, жок. Унчук бала" dedi. Fa ashara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim an kuffu. Kolunardı tiliңерди тарткыла. Allah. Kolunар tiliңерди тарткыла. Бул туура эмес кылып пайгамбарыбыз деле билип турат. Бирок аны туурага алып келе турган, оңдой турган жолу силердикинде эмес деген сөз да. Мындай тургула dedi. Башкачараак.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turdu dağı üyüne gitti. Tigi bayağı Oroy Kopoldu çakırttı. Üyüne çakırdı. Üyüne gelgenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıyladı da aytdı. Ci'tena tes'aluna fa'ataynak. Sen geldin ele bizge soradın, sana berdik. Biroq fakulta ma kulta. Biroq aytgan sözüngde aytding. Жақшы oldu dese, жоқ жақшы болған жоқ dedi. Вообще жақсы қылған жоқсың мага деп бердиң. Şu sözді ayттым. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı aytıp durup, anan aytты. Bardığını eskертip, жақсылыққа түшүндүрүп, sana biz жақсылық қылдық да турабы dedi. Ооба dedi. Esine gelgenden keyin. Ооба dedi. Dağı mындай dedi. Fajazakallahu min ahlin ve aşiretine hayran. Allah Taala sizge көп жақсылықтарды берсин. Allah. Деп ал баягы esine келгенде ушундай деп айтты. Peygamberimiz aytты мына. Sen bizge ayta турган сөздү ушундай кылдың, бирок сахабаларымдын жүрөгүндө sen туралы жаман нерсе калып калды dedi. Fi nafsi ashabi aleyka min zalika şey kalıp kaldı. Sen azır bul jaka gelip men aldımdagı aytkan sözüңdü oşolордун алдына барып айтып кой dedi. Oğuzluklar. Oşolордун баарынын алдына айтып кой. Себеп алар сага капа болуп калды. Sen туралы жаман ойдо болуп калды. Сага биз жакшылык кылсак, sen жакшылык талап кылып келсең, биз сага берсек, анан жок жакшылык кылган жоксуң десең, копол сүйлөп койду да аябайчы. Ошого айтат андай кылба, азыр айткан сөзүңдү барып ошолорго барып айтып кой dedi. Ал макул dedi. Бисмилlah. Allahu Ekber. Bardı dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Mına inna sahibakum kana ja'ana. Bizni aldığımıza geldiler ha. Fasa'alana fa'ataynahu. Bizden soradılar biz ağa berdik dedi. Faqala ma qal ayta turgan sözünü aytdı. Ve inna qad da'awnahu ve ataynahu. Bunu çakırdık, dağı berdik kişine gönlünü götürüp. Fazama annahu qad radiyak. Kadalik ya Arabi. Yemi şu razı olup kaldı dep oylap atabız. Uşunday mı dediler? Ova dedi al. Yem oň geldi da bu. Yem esne geldi. Anan keyin aytdı. Naam, jazakallahu min ahlin ve aşiretine hayran. Allah Taala sizge jakşılıklardı bersin. Üy bileňizge jakşılıklardan bersin. Mına şu toy kılgan kızmatyňyzga jakşı muaşara kılgan buga jakşılıklardı bersin dedi. Peygamber sana mınday dedi. Ukkula oşa dedi sözdü. Bardyk sahabalarga aytdı. Allah. İnne meseli ve mesele hadal Arab kamasali racilin kanat lehu naqa. Menin misalım menen uşul çölden gelgen kopol adamdı misalı bir adamın töğüsü var deydi. Al töğüsü GDM'i olup ketet da mınday kuturup ketet da. Aynı tutar. Oşonda olup ketkende adamlar karmayın dese al kuturganı daha köbeyet. Teqa bul jaka kaçıp. Anan töğüsü neyse aytat. Hallu bayna ve baynana. Ya kaçkıla kaçtırılasın. Meni töğümeni tek koygula. Töğü neyse de al. Ben az bu jumşak kılam, bunu sılayım, bu göngül boram. Jana biraz çöp berem, akırın çakıram. De oşunday kılsa akırın göndü daha gelip aldı. Ana akırın baylap koydu. Allah. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. O inni lev ata'tukum eger de men sizlerge baş yegenimde haysu qala sizler aytkanыңda qal ma qal la dakhalan nar bu kişi dozakka girmek deydi. Estağfurullah. Bul degeni men sizlerge bir jakşı misal menen түшүндүрүp koyayın deydi. Sizler ayttıňar. Bul tura akılına jaraşa жооп берип koydu. Oşol wagtda karmatpagandayçı. Makul bu. Eger sizler aytkanыңarday kılganımda bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de narazı kılgan bolat ele dagı. Kim Peygamberimiz narazı kılsa Allah'ını narazı kıldı. Bara turgan jayı dozak bolat ele da. Ağa Peygamberimiz mümkünçülük berбеди андай oylara koydu. Kolungar tartma unçuk bala dedi boldu. Üyüne alıp bardı. Da gönlünü götürdü. Jakşılakka akıl estiri söz menen түшүндүrdü. Azım beре turganı berdi. Erteğe oň bolup kaldı mına. Demek bundan azırkı bayağı kuturup ketken töğü okşoş deyip de. Anı jönle var öyle o deysen al karmatpaydı da. Geyde jönököy dele emi olur o. Uylar dele, koylar dele, attar dele nemi bol kedet ko? Japay. Anı karmaş, anı akırın aldap, akırın berip, jem, çöp, akırın sılap, jumşaktık menen. Anan karmaganda ele, bul adam, tim böyle anı siz et de.